Ora tengai wa wide minisi mi intiava de bime wowa. Uringa sibunde me dona ben wa kena koina nara wana me meten nano. Me nara na kona me kina te sangra ben nang kora kora te beta ka po bue yoki. O ta kantani nga bako. Pe amone mustra wa ta be mana ko mene nano na. Me kanarona pa ye me meten nano me ko tangire ni kanong ora yakin na. O terang kanya tauko. Deita kina ho yo na unang pantare po nei suwa wowa akia. Wowa to wana akia tenu akia. Ke commenti on the live ungia ko te meto ni kakaitara yo ngongora menam tapo ane ko ngongora me yai o tarane kanga e mawa mo terain ki ya moe ya kosa na me meten nano ina no bia unde tawano we ayarin de tai yo ngane de songora nakatangan kanya kuna ya kain the homeland singers baka may turuan nam tawano yo menam tapo ane ko ngongora me yai. And it overlooks life's sea. When I'm tossed, you know it sends out a light that I might see, and the light that shines in darkness now will safely lead me on. I know if it wasn't for the lighthouse, my ship would sail no more. Now everybody that lives all around us, why they all say, tear that lighthouse down, and they say, we all know the big ship. They don't sail by this way anymore. There just ain't no use. Don't you know it was the light? From that old lighthouse. And from the rocks of sin, He has shone a light around me that I could clearly see. If it wasn't for the lighthouse, where would this ship be? I thank God for the lighthouse. I owe my life to Him. Jesus is the lighthouse, and from the rocks of sin, He has shone a light around me that I this ship Ora tengai wa bime me wa de minisi mi intiava de bime wowa.
Ayun kan de memeden nano re khosne per inano nautare bon inano de tawano wayo o taw de kan de memeden nano yo kono meure de sakano bana taranya nakan wa mo de mere nan de daya yo ke na memeden nano de kunare de mani ba mere ya kain kaume o yongongora me beso inano ka bo bon de tawano wayo na meure kon ko de satare bon ayun kan de memeden nano ro kotangira tangina inano de tawano wayo de mani ba Orang kaya ko de meto nang ngora ira kinam rerio yai te pai ya kin de mani ba o meni kuna mane de sangora ya wasira ro ya khar goira narata inkai wa pui mer wa de mini simin te wa de bi me wo wa sti meto no magina kono ntia wan me meten nano ki na kwa ki mama ni ngana to giro in kan nen tia wa do wana ngayare ngana ko to ba yai me meten nano me ko tangira ni kan ngora ya kin na inano de tawano we aw yon kan nam tai kwa si yore na betenan bandare bo ne isu wo wa kya wo to wana akia ten wa kia kia comment on the live kia ko te meto me meta menam tabo ani ko ngora me ye me yuna ban kan te me meten nano ho te me meten nano yo yero ko me ironi gere ne ita house poata ata de kan te me meten nano yo ta yoga ngayerang ni me meten nano te kunare te kine yesu me ri ya kan de he ko safo na ko to ko da yoga na bani katanga pan na kami away nongongora yay puni may mo may kay takaus menamda pa nongongora may gan na wayong kan me meten nanom Yei te rau i ke kome
ni kawai takarua ya Yesu yo ya ayo ni pede Yesu ina usu ona punte kina aran Yesu Hoy to kumani meni kunara ina nonde tawana wayo tekin na yoni meunga tekin na isu tani kawai awara rawa ko de meto na ngongora ira rikin namderio wabi meden wade minisi na honte awato wana sponde meto ana ben ngaki na wana non te awani me meden nano me yona ben kande te me meden nano o te me meden nano ayo yaro ko mende tapo Christmas aya kya gora ya bai metangi akona deita korobu Christmas ina nonde tawana wayo o to de kande me meden nano ayo Irang ni memete na nong kuna yakan the base are takani me apu indiri ki bukini ka ume pakati kirawan na siu ay karusate o siyim na yariri yabe me ka ume korara pa o te se memete nano tentaren to anikai me yon tenia wa highland
nakamauri kong kuetin tarin men namtaw nongongora yon Christmas ikanya kona mauri. Ayon kani memeten nanu maro kapundiniya. Ari kine pai karabi beni banam. Nikakatikiroi na ko yan asima kerere yon. Abi meme kaume ikikei. Osongora ki na kon memeten nanum. Welcome back to Ghana, this great jubilee. Old and new and present students and old friends. It's been 50 years since we came, and the light of God still shines through Ghana. Let us fellowship with Jesus Christ our Lord. Let us celebrate our heritage today. It's been 50 years since we came, and the light of God still shines through Ghana. Come and you my life, come and you my voice, come and you, you're my own. In these days, You need a very strong foundation. in these days, In the wrong way you can stand. in these days, You need to know the Galilean is the anger for your vessel in these days. Come and you my life, come and you my voice, come and you, you're my own. in these days, You need a very strong foundation. in these days, In the wrong way you can stand. in these days, You need to know the Galilean is the anchor for your vessel in these days. Come and you my life, come and you my voice, come and you, you're my own. in these days, You need a very strong foundation. in these days, In the wrong way you can stand. in these days, You need to know the Galilean is the anger for your vessel in these days. Come and you my life, come and you my voice, come and you, you're my Kubanti me tona penong ngora ira ki namre ire nanu te tawano we. Te ta ingai te bi me vanu ari ki te minis aya mga po tse wa to wana. Warang kwe ako te me tona ngora me yan mo yangam. Takanda ni nga ba ya wa ki kain ta katawano ki pariasan po tawano.
ngayer me namda pan ko ngora me yai kona waki to me yo namda ipora kona kin kanere ro me ro pana de me to ande ta na koron tiong ngora me akuna me po akita oba ena bogi ko ani gari na kanam inanon titawan wayo ayo na bang kanite me meten nano te me meten nano ayo yaro ko me irun ni yere ni ta leima te me meten nano ayo yaro ko me nano ni mera wa ya kya kora ke yon ta kai buke ta ko te kan te me meten nano ayo ta yo ka te me meten nano kunang katanga mo kuna ute kunare keni ne kuna ni yesu ya kan de chai kas me bairi pa karinan na yu nga ke ungai da beni karo yo pai ai kai ta yo tari ma menam da no ngora yo nam kai bui kan ne kuna me uri mo men banan hope radio fm 89 kuna me uri ayon kan me meten nano maru kwari ne ya ari nangani ko ta ka kora ki wa nangani ko na betonga ina no nam tai no maki ani garawa amma kuri yo nam kai bui lan tigro ngora tigro ina beta makuri ke sangora na kon me meten nanom Hoy nang birima ka debete tayo tebi meten wari ki teminis man kayo mga po tiawa to wana na kwa ki mamani nga aren tiawa to wana na to ki kanwan na mawan me meten nano me yo na bangkani te me meten nano re mga ko sa tangira kina pa na ko na ibukin titawan no wayo o ta ko te kan te me meten nano wayo kuno me ori te sa kana ko bana ko tayo kana pa ni kana ko kuna ya kain te peis to wana pa me meten nano
ayaki horade memeden nan wayoki ayere na kameri gonkwe meri data menamda bana gongora meyai kuna meuri yarini angkane kuna ya kain de beisare awe abokai pangayare na tangina koyim inanon teta wano wayo awaki ororome pangayana bayo te memeden nan ora kotangiri ani kanongora yakinna inanon teta wano wayo menamda bana gongora teta bana gongora meyai orang kia ko de meto no ngora ire ki nam radio no te tawano we di bokon rawa tara mera khanga nga kitara kita watera sky tara ina no ni meura ai keri ki te sabo ki ra papun si teswa men kuna mane de sangora ya wosirang kan ya kharo ko ire roina rata inka ye pun si ruwai wari ki te minis ai pun si ruwai wari ki te minis mangkai aya nanga po tiava to wana megene pan kan de meme de nano re khosiri nano no tare bon ata ko de kan de meme de nano ayo tayo ka de memeden nano kwa katanga na pe kuna ye to wana no su to wara to rete pai bon banao na pe ni ka tikiroi na kon great many yakine de yon na be yangi kike on na me uri ka de sa memeden nano me yon be so ikai ayong kan na memeden nano are kine pai kara be ani bana mo karo kon nam ka tikiroi yon na be yang kike iri ya great many yakine de yon na yata bo abe yang ayong kan de kuna re yari ne yang never the same again Maria na usuto waradore te pangayari na rigipa rapata ni banam awam katigiroi ina nandita wano wayo. Life for me.
De banani ka kameuri na koimkia ko de metona pe ngongora ira ki namderio inanon te tawana wayo ni me wari ki te minis manka ya mga po te awa wana me ayuna bangkan de meme de nan wari mga sipa koas o te meme de nan wayo yero ko meirun do wari te eri ata wea o ta ko de kan de meme de nan wayo kono meuri te meme de nano kora bangkai ko mga girira enang kanga ya bai metangi e urua ki o ya mengero enang mai suotana me ori nakatanga meme de nano deri mai kai ki era katia me ngau me ria kain te case me ikoropu ari ari kina pai karinan nangimi iman ka katawrawan nami katapas am sabu ka tawi me na sakasu ani weni kai koraba ayong kani meme de nanom deri katia me ngau me ria kain teroran dikira ke me yon koropu me kai warang ya ko de meto ngongore ira ki namderio to wana te minis na kontia wa to wana ayo de de sangora re samangaro na pe to kina kanon namma wani meme de nano ina non te tawana wayo ayari ya punta pa kamo panaon karapaho ibu kin namtai o meme de nano maresa sanya po ye swara ina non te tawana wayo
Korapa digirari tan te ngorame namda pan ngorame yai. Jeswa rom daina. Sina kami orang kana sina ngorapa na ya kain de safaya.